Salbag kayo akabalay ikaw. Anyat problema yon, tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang di pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Awan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da dita bukyo. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Nanang, naglapsat betul na balasang. Jay. Daya man ni, nakashorts iti nagkiting. Pagan ano mo't dayta? Ito nagpintas. Nagmayat ti body shape na. Pang Miss Universe. Kan nagpudaw. Ne, apa yung aglibi kayo, nanang? Saan nga min aday tatikit kita Kumita ka iti limpyo. Limpyo matiti panagkitak, nanang. Nagpintas tupay. Kasano nga amom anapintas ka nakamask. Sa naka-face shield pay. Makitam nga raw, tirupa na. Bastang parparik na kanyak anapintas day tananang. Tani, nakapimpintas ti pamagina. Ay, jak amukan ka. Amuyo ka di tinaga na, nanang. Kano iso ni Mole. Muli gayam. Patinaga na, nagpintas. Mayat. Makiam-amuak man ken kwa na. Anya? Muli gayam tinagan mo, ading. Wan, si Kangay. Sakmat ni Richard. Mabalin na laman mo ka? Mabalin latta. Uray di mo pa'y katibatanan at iimak. Ah, narabak ka ba ta? Oh, at iimak. Ah, nagkirsang tidakulap mo. Siyempre, tasaan nga minanalamuyot. Ha? Talaga, narabak ka ah. Siyempre, tasaan na ka seryoso at tao. Diyak kayat tikasta. Agpadatagayam iti kayat. Kayat ko tinaisem kan naragsak a tao. Isa kayat ka. Iso, Shaq, Richard, kayat kamot. Ah, datang arudan. Kat siyempre, sa anak mo't apakipot. O sige, umayak to nga ron, iji balayo ha. Una, Naglaka ka mo to nakasarsarita. siyempre, sa anak mo't suplada. Maditikas ta. Gusto ti ko na, Mauli. Muli kaya. Cute siguro ti rupa man niya. Karupurupak ti bagik. Napintas ka nga ron Mamin, nagpintas ti bagim. Kunamot na karupurupam ti bagim. Una, Ikataman nga ron ta face mask and face shield mo. ijay tun abalay. Ngamin, jak kayat ti ma-COVID. Jak to pa'y nagusar iti mask arimar. Hanggang, sige. Umayak nga rodan ita iji balayaw. Kuyugan kan. Dito'y ti balay mi. Umay ka iti silid. Tapno makain na nata. Ha? Silid? Una, Na. Sulisugan naksamot ng nati apapay. Kaya't kumagkit di sumragtan iti silid. Silid ka rin daytoy? Salas mo. All-purpose daytoy. 3-in-1. Anya? 3-in-1. Salas, silid, kan kusina. Molly.
Mabalin ka kani nga arakupan. Tao, Ma'am Richard. Ah? Nagsayat mo tad. Talaga naglaka ka akasarsarita. Siyempre, ay ayatan kamot, ay ayatan nakmot. Saan ka di? Wan. Pudnureta. Oray ikasarkan inton bigat. Ha? Nagsaya at matan. Arakupon kan Sige, Ay na, nagmayatan ti umarakop kan ka. Kaya't ka pa nga agkan. Maudin day taagak. Masapol anasin out ti lips ko, aginggat pa nagkalay sata. Ay, ayatin ka muli. Kaya't kang asawaan. Okay lang. Sakbaya, tagi ko agtibagim. Kaya't ka pa nga agkan iti nakasamsam it nga agad. Basta ikarim nga ikasarnak no maagkanak. Ang may mayat no, tagi ko umpay nga umuna ti bagi. Ano, nagsaya at kan. Ang suspense pa rin ka. Agkan ka pa Tapno, mananam ko ni ayat. Isungay kata mo na ita face mask kan face shield mo. Nagalas ti akin inarakop ang naka-face shield kan naka-face mask. Uray ta ay ayatin ka matlaunay. O sige, mas exciting no kitaan na nga irugim iti sakak nga agpangato. Kabayatan nga ikatek ti face mask ken face shield ko. Wan. Kita akong ti sakam. Nagpudaw. Ipangatok. Wow, nagpudaw Alex. Ipangatok pa iti parang kita. Uy, nagpudaw tabuksik. Ipangatok ko, aginggat rupa. Sabay, agkan-kan itinapaot. Richard. Kita akong tirupam sa kaagkan. OMG! Rutong-rutungan! Kasla rough road, al-alya. Ha? Tarayan, Richard! Taray! Richard! Agsubli ka ta sa anak! Di na kita rayan! Ay, kamat-kamatan kamutlaang aging gaya balayaw! Kamat-kamatan ka! Apay asap sa pulong ti anak ko, mole. Masapul nga asawa anak. Anya, sika ti asawaan ni Richard. Una, taon kamin itaylaang. Ha? Muloong kamot at alaga niya. May bagay unay tanagan mo, mole. Shortcut ti muloong. Irwar mo kit din ni Richard. Tano saan? Idarum ko kini kapitan. Tasong batan na ti panangar-arakop na kanya kiti na kair irot. Dani ak nagsatan iti angas. Unay mutdaytan mole. Arakop laang magsatan ti angas mao. Muloong kamutatal talaga mole. Muloong at talaga day dya babae. Pinaiso na kamot gayam ngayon darom kini kapitan. Anya? Nagtaraki ka nga may nanak ko. Iso akayat nakaatiliwan ang unay daytan. Ha? Apay, rinabsot mo ka diti kinababae na. Unay mo tarinabsutan na. Pagan anok ngay mo. Sige. Sangwam tinangidaruman na ken ka. Ikalintagam ti bagem iti sango ni kapitan. Wala nang. Jak lakit di kayat na di amoli. Rough road mo di gayam di ropa na. Saan la dirt road? Kam amak nanang.
Mulanglang kan tumo ngamin. Inunam ko maakinita jerupa na sakbay ti bagina. Ah? Inaayaban ka, Richard. Anda sungsong bata ka ni Molly. Ni, awan sungsong bata ken ko na, Kapitan. Indarom na ka iti rape. Ha? Ni, sana po mo rita. Isukit di ati kaya't nanti mang rape kanya. Kamat-kamatan nak. Si Kamat Molly, ulbod ka. Ni Kapitan Ate Ulbod. Saan kumot nga imbaga arinip nak? Alang aron, ti pangidardaro mabken kuana. Attempted rape, Kapitan. Attempted rape. Ala. Saan tayo na apadakilan na ito'y? Agkikinaawatan tayo, ha? Masapol nga agkinaawatan kayo adwa. Yan tangay, baro kung balasang kayo mat. Agasawa kayo. Asyan ka mat kanyak, Kapitan. Kapitan, isungarod nga indarom ko. Apay nga min ayat, indarom mo pailaan. Kat saan mo't kayam tuloy, di pa nangramos nakin ka muli. Day tangarod ti pangidarumakin ko na, Kapitan. Ha? Indarom mo? Saan na nga tuloy, di mangrape kan ka? Inayat naklang arudan, tanakita na tinapinta sa pamagik. Da kami kuman at talaga nga awan mintis, Kapitan. Apan na pailang amin tinalyaw ti rupak. Anya? Nainsulto ti dayaw ko, Kapitan. Nainsulto ak. Iso nga idarum ko iti attempted rape. Ha? Simayaatan akayat nakon. Apay ngamin, miniraan na pala ti rupak. Iso nga idarum ko talaga. Nini. Richard Baraw. Asawa amon limuli. Tapno waswasan nanti nang idaruman nakan ka. Ay, kayat. Namagak man mo't kan ka, Kapitan. No, da kayo kas mangrigan. Mairusok yun ay tarupa? Kukam laing no kayat mo. Iraman nakpay laing mo't idibangungot mo. Ulay daytan. Unay daytan, Richard. Di ka ngamin agapura launay amang tagikwa iti may sa adayag. No saan mo pa'y anaam-am mo anaymbag. Kilati sumpay ngamin anaymbag. Tapno awan pa kay sagudam. Bueno pagbabawyam. Bueno gagayem. Ditan ginagibusan ti pakasaritaan. Dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka. Padaanan dagiti sumarsaruno paya pakasaritaan amay tampok metlang dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka.